ایرو پنجمین پێشانگەها هەرکۆل یا پرتوکان لە باژارێ قامیشل و ڕۆژاوای کوردستانی تێڤەکردن ئەو پێشانگەها بە سەرپەرشتیە دەستەیە چاند و هونەرێ یا باکوور ڕۆژهەڵاتی سووریێ بە بەشداریە 44 وەشانخانەیان ji her çarparçeyên Kurdistanê û çend welatên Erebî û Ewropî jî berêve diçe. Di nava pêşangehê de çend çalakî hene, ji wan çend semînar, her wiha pêşangeha wêneyan fîlmek bi navê Waşûkanî jî tê nimayişkirin. Niha jî Rês Abdulmecîd Xelef endamê Komîteya Amedekar a pêşangeha pirtûkan li Qamişl û Mîvanê me ye bi Rês Abdulmecîd silav û rêz roj baş. Li pirtûkxaneyê de armanca we çi ye hûn çi pirtûkan pêşkêşî gel bikin millet bikin. Roj baş sibah jî bixêr gelek spas ji bo we. Belê wek tê xuyakirin û armanca me ji vê pêşengehê û çê çalakiyek ji milî wêjeyê de ya ji milî çandê de dar dikeve mebesta me jê û pirtûk bi rengekî rehet bigê millet وەک ڕەنگە تێخواستن و چاندا خوێندنێ لە ملت بەلا بوو. باشە پرتوکێن خوا di kîjan alî de ne herî zêde evên ku hatine dest nîşankirin da ku bikevin nava pêşangehê nimayîş bibin. Yani pirtûkê hatine bi gelek zimanane zimanê jê yê sereke zimanê Kurdî bû yên dinya Erebî ye, Tirkî, Farsî ye, İngilîzî ye, Fransî ye وەک me daxuyakirin jî darneşrێkê saziyekî tê hazir bûn yekî tê hazir kibûne ji mara wan 44 sazî ne ji mara pirtûka navnîşanê wan ser 13,000 navnîşan re ye ji marê pirtûkan di ser 130,000 ji marî ye ev sazî û ev darneşrê hatin li vêdekê îro cem mêvan û çimê herêmî jî ji gelek dewletê derdora me ne wek mesela bêjin ji Sûrî, ji Libnan, ji İtalya meşûratê mutewessit, ji Bakur, ji Başûr, ji rojhilatên yani bi vî rengî ne. Kek Abdulmecîd yanî pirtûk wexta dikevin weşanxaneyê de bi hindek filteran re derbas dibin. Filterên we çi digirin di nava pirtûkan de? Nahêlin kîjan pirtûk bête nimayişkirin? Na yani bi giştî ev ji vê pirsgirêkê me qonax derbas kir yanî enu bi giştî tê astengê wilo li pêşiya pirtûkan nehatin danîn û tu pirsgirêkê vî rengî derneketin holê û yani mesela filtera pirtûka enu wek diyarê li nav hemû dewletê jiyanê enu ziyanê pirsgirêkê negîne millet yan meselen îsara mawadî'na dînî bike yani mesela mawadî'na olî bike ki pirsgirêkina şêke di nav civakê de yana ama ew ê din pirsgirêkin emnî siyasî bi vî rengî niha kîjan li gorî we ziyanê digehînin millet kîjan qezencê digehînin? Yani ama mesela mawadî'ê olî yani ser mijarê olî li ser bisekinin mesela pirsgirêka mesela çi dîn be çi millet be çi ew beş be ziyanê bigîne çênav yani bi vî rengî yani ama em bixwe mesela ez bixwe nivîskar yani bi vî rengî enu binivîsîn û pirsgirêkina çêke civakê de û meşakilina çêke û millet bi vî rengî yani îsare bike van mawadî'ê wilo Başa ez bêjim enu ke ji nivîskar bixwe jî re pirsgirêk yani gerek ne vî rengî yani. Rêjeya xwendina pirtûkan li Rojavayê Kurdistanê çawa ye? Yani wek dibînin em rojhilata navînin û derdora me jî gişî ê herî nêzîkê me dewletê Ereban yan mesela Tirkiye, İranîye em di navbera wan dişin rojhilatan vîn bi giştî asta xwendinê ne wasta ki têxwestin yani mesela wek dewletê Xerbî milletê din lê em hewl didin li gor va çalakiyê em çêdikin, li gor va pêşengiyê em çêdikin, li gor va pirtûkê tên çapkirin em asta çandê piçikî pêşxin û asta pirtûkê piçikî pêşxin û bela bikin heya ji me bê dina millet yani. Rênmayên we çi ne? Hûn zanin ku ev du salin ji ber pandemiya koronayê pêşangeh û tiştên wisa ku bibe qerebalixî nayên vekirin. Rêkar û rênmayên we çi ne yên ku hatine kirin
ji bo tevlîbûn yan ji beşdarî kirin di pêşangehê? يعني وقت ما شوباند بلكي وي شوباند قال لك بيشنجه الدردوره متشيبون مثلا لهولير السليمانيه لبغدادي لمصر قاهره اسكندريه لشارقه لدبي ابي فيتا بحثها فيتا لكم ششمه حشمه وشونده مدينه قال لك جيب رنجي خوشك در باس نمو نورنجي تي خوستن لغورج حاضري جير كربون جبر روشا كورونا نخاصم بيشنجه شارقه ودبي يعني برنجي قال لك استنجي بوار در باس جبر روشا كورونا لما مش فيدك جسمها وشونده يعني ما حاضري كرن جيره تكليب دار نشر بو وقت مثلا دخوازنامه بشدار بونه و دار نشر گنی کارب يعني سازیا گنی کارب بشدار به توکیل سازی که در دانی و حاضر بو جبرگ استنگی وقت زانن بلکه نکارب می دور بن فتوکیل دار نشر در شکر حاضر بون يعني باشە ڕێژەیە پرتوکێن bi zimanê Kurdî hatine nivîsandin çawa ye li gor zimanên de وقت مل فيدك جي السازياج دا ديار كرن ومل راغاندريج دا ديار كرن زمان كردي قال لك بيشكتيه يا بالكش يعني جمانه برتوك كردي صال قال لك يا بالكشي قال لك برتوك هن ورجرين زمان بياني ورجرين زمان كردي يعني شو زمان انجليزي شو زمان عربي به بهتر زمان عربي يعني ورجاني زمان كردي اتشكي قال لك بالكش وزمان كردي بفيرنج الجمع بقال لك بيشكتي وبرتوكي ويش قال لك زيد ابون ev ji bo ziman ez va hindek pirtûkal pişta te dibînim li gorî rûpelê wan yanî ez wan pirtûkan nas dikim beşek ji wan ji Tirkî hatine wergerandin hindek jî ji Fransî û hinek jî ji İngilîzî û Erebî lê çima pirtûkên ku di kûka xwe de bi Kurdî hatine nivîsandin kêm in hem pêşangehê da hem jî ji bo xwendinê xelek zêdetirîn wergerandî dixwînin jiyên eslê ما مستنظم بلكي اگاهي جمت فيرنجي بلي امال جمع نف فيرنجي يعني وقانا تقول دور تز دبينم اف بشي اي عفريني يعني وقم بجناحي عفريني برتوكي عفريني براني زمان خواب زمان كردينه زمان كردي باساس هاتي نفساندن و برتوكي بزمان كردي قال لك بلا بونو قال لك تشاب كرن و يعني برنجي قال لك باش المزيكي وانا دبن وحتى مثلا شابيجي يعني سيفك بوي قال لك واليكاري قال لك بنفسكار دبن نخاصم باش كردي جبوغ مثلا زمان كردي بلاف كرن برنجي كي تخستن يعني Divan salên derbasbûyî de proseya xwendinê bi dibistanên Kurdî jî hebûye her wiha zanîngeh jî hebûye li Rojavayê Kurdistanê li gor pêşketinên ku çêbûne jalî rêveberiya Xweser ve zimanê Kurdî jî bûye zimanê xwendin û nivîsandinê jî vê yekê bandorî kiriye ku rêjeya xwendekaran xwendevanan pirtûkan zêde bibe bi Kurdî بله زیاده بوی جبرگ حتی بلی پیشنگی جی جالکین تیل دار خسن آنا پار جی و سال جی ما پیشبر کا زارو کا چکر یان جبو چیروکه نفساندنا چیروکه يعني الجور جماري جهات جمرية بزمان عربية بزمان كردي هذه بحثة أنا بكم من هكا بري دمك ما قناة غداوي در باسكر يعني زارو قال لي بجدار بزمان عربي حفتة وحفتون زارو قال لي بزمان بجدار بزمان كردي صادو دوازدبون هفته وقتها إنه شيء زمان كردي بيشكتية وبلا بوية وبرانية نفسكارا جي ين الجم من هكا وجوانا يعني بزمان كردي نفسينن واستا يقول لك يبلن بويه وبرزقريك حتى زماني جي هول دنج سراس بكن جبوجه زمان كي وقت مثلا بيجن تشكي خوشك در كفي وبقين زمانك ستاندر برنجك خوشك برتوك بزمان كردي بين بلاف كرن واستا خواندن بزمان كردي جي بلن ببي يعني برئيس عبدالمجید خلف اندام کمیته آمدکار یا پیشنگاه پرتوکان لقام شروع بوی میوان ما گلک سپاس